Izuba rya nyamwabazi y'umukuru wa Inspire Africa Group Dr. Nelson Tugume habwineho bamwe habahinji okurwa muri ntungamo na heri ya ntungamo okubasa kureba uzemermo heri yone korwa hikoreri na nebiri kwetengwa okubasa kushikiriza kiroto cyo mutindo gw'umwani hamwe n'entasya y'abahinji Africa yine nanagambira so yone sheki yabo kubanurira separate ng'umwani kuyamamba bare nyasi ibyo na Fred Matiye kubarisha n'umwani kirininga so okuba gw'abakirini kwija arukugambira hamukoro ubwo Nelson Tuguma tungira kakomo abantu abatira amano mu kubanda misa factory kandi obwe yerekeriro kutungura ihanga ryona abanya-Uganda ni manya twenda kutere ibintu bingi konkana ni bashaba ebintu bimwe mureke tugire a minimum standard tugire ngo kapu supporting no bibu bwacho no burunju bwacho na roho mutarebe cyogeki itwe twaba tujoko mahanga kuryo ni bagambara nebenda bafutaga tabu nebenda batugereki rero kija no wanyu tunga mu bashamire bakumanya nabo benda bakugereki Aba-Afrika ogwero muceye no muzumu okutwagiziro gutendezana na nituma ati umwana kwitu waheza gutunga use umare gusa ogurete aha bakwenjera ki ise kandi katunga mu district through you Nelson akabeyi kitu nange beyi yitu yantunga na district says tuetori neza kuba itakushana nebeya ogwa yongere yashobora ngo kuongera umutindo gw'umwani nikija kwera abahinji ihanga ryona hamwe na Africa kuguma twara ekikweta raw materials Africa yona hatu ngo twonjiro sentence kurgomwana kwitu nigo kutwe exporting is about $3.2 billion. Enwara de teolobi kujiwanza ukajwa ukante wakujiwanza tukajara tukakutura abakushaba kushara ngana kuture nzimogo na isire tunguka Tugume haterira abanyantunga mu maranga okushagike ntunguka yikorere nuko naye batungure turiyo tubaterire choma cha fertilizer organic fertilizer nyamho Sakwa producing 14 tons an hour for 24 hours. Those are over 100 tons of fertilizer. The first motion yokuzom parliament yokurugantungam would be how to contribute kureba Inspire factory ya gasarantungamo bamwe habahinji nabo borekera kusima ahabwemero miliyoni yokorwa hikoreri wekibire cyanje Nelson akantere simundigana ngire kora ebaye banyohereze kora namugira as long as nitwikirizangana temebiti ya temebiti bajishomba ntakashyireho bagaraka batema ntakashyireho kunga twakwatagana twagira ki twagenda misho mwenu no kugira ati Nelson takwibitaka ukozire ntegekeje yo kuturakurana karwashamire abacara twaza kuhinga umwani twaza kurebera abana bitu twaza kushomesha abana bitu egi coffee pack tugitware nk'ikintu kikuru 1 eriyonere ta value addition 2 tushemerire kubano tumanya ahiturukuta ebintu ebi ekiraganyire community Africa Coffee Pack ubwahatine yiyongera kutunguka obwera kushongera kushyikiriza kiroto cyo kongera umutindo gw'umwani hamwe no kubutura entasya yihanga na Africa gasha kwa Samuel Ahumza ahabwa Tayari West.